Kula tanya kembian maling antara kering sogi apa antara kering miskin? Lah. Ring sogi no kuna melulubi maling karo deritan. Mun ring miskin ya Allah, mak dadi maling kucing tak pernah jompo. Jangan tak ada. Engki na engki. Bu nyaman ring miskin karo. Sobungna pana tenang odin kepangkin bi reng pan mapan ya cek rudino reng miskin bisa ya cek ya cek kacekeun nolongin masjid nolongin pondok ya cek acabis ke kiai kahabe paron reng miskin reng soki letak kira poron reng soki ini kata temun bi para penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih budi karo dek suara negara kemekil karo kada udah jangan lah curung ngocor salah tak patah songkan sekali ke gula padahal gula pun ajalaan. Allahumma salli ala Muhammad. Beranyeng nggih. Setani atul ngal tok gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil izzati warrahman. Allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi rawdatin min riyadil jinan ma'a qiraati maulidi ashrafil insan fama a'zamu hadzal manni minal mannan wa ma lana wa lakum illa syukru wal ihsan. Ayyuhal ikhwan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi jazail ihsana bil ihsan. Amma ba'du. Habaibanal kurama masyayikhinal fudala deka segenap para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin, para rabu sesangat dan kaulah mulja'aki dan kaulah hormatin. Alhamdulillah acara rutinan saben malam Jumat kaitah dibimbing kelaban guru kita bersama Gus Muhibbullah malar muka ben Gusti Allah selalu elindungin paringin riayah zahiran wa batinan potra-potra natati terus pejuang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebisa mabunga kana binah mabangga ka orang sepona benikun para bedeneng tunyah namun sampai paku nang hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Juga hendak segenap para hadirin, para rabu saya rutin hadir doakin bi gulah malar muka barengin lancang umur sehat wal afiat. Gula tanya agak panjenengan jawab pekompak. Katina apa kabar saya alhamdulillah. Sebab nang malam semakin banyak orang saya keng ben Gusti Allah tak takdiraki asolawat egi na bagi benyakan ka masih hadir bisa tak hadir ya jelas ini kepaling sekitar bedelah 40.000-an orang ini saya adeng kan pian tak ningalih mun gula kan pada tak ningalih
Kimalar muka ben Gusti Allah bula sareng panjenengan nikah selalu takdiraki kesehatan nikah kebai nyareh barokan Kanjeng Nabi ridhona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kelaban lebat muasalah otabah perantara akancah ben apereng kelaban para habaib kelaban para kiai badeneng ejalan setong engki panikah siratal mustaqim sampai bedah neng jannatin naim. Amin Allahumma amin Allahumma. Seporan sebanyak makin mun nyaman musibah tak ranggorang engki na bengki mulai dari Bromo di main debu vulkanik keluar melo tak melo kula melo propulingko kasyaku abersian kimbian karo nyongok nang video melolo dek sombengen nah. Ya Allah tak nyombong. Aduh jet lagar semakin nyaeng jake. Eki na wengki. Tamo bi gula karo gun lebot nyongok le er cepleng gelem dolem. Mada sini ke beda Semeru. Aduh banjir, longsor, ombak teki. Bada semate beri ini sampai napa karo sampai gempa bumi, tsunami, supatmo. Teleles sogula banyak gelu. Ekina bengki. Duh penyakit keluar di main virus flu burung geteh virus koroni, mare koroni corona padutong boleh si anyar makin omikron. Mari omikron ni ko skadon yu. Mari skadon ni ka sanglet, bukrim, rinso sa ka pigir songay mari na. Salak ngiti ngaki gula. Ini malar mo kasi dadya ni kay paringin sehat ban Gusti Allah. Amin Allahumma. Tu sa poran ni bay mo nabi odi ni ka gula mereng ni kasi penting sa pertama ni ka ben Gusti Allah paringin se kebay deur sehari cokop ni ka pon alhamdulillah. Kina bengki mun ring dimen karo tretan banyak se sake kurang akan mun semangken nyalu ngakan. Kina bengki salala banyak ngakan na banyak seron na. Del kok gini ka. Allahumma salli ala Muhammad. Sekoni sokor lo sepenting sepertama ni katretan odi sae ani kakor lamang kise kebai deur sare ni ka wis ngan blengen biar saborana mun Habib Taufik ni katretan kula merengaki tabu manusiau fa innahu sakilanu. Inilah bahasa Arab lah tak kira ngerti biar. Pokon tabun manusia ni kesegelan. Kina bagi, beda kan to tabun bagelan. Siapa? Tak kira manusia. Kina bagi. Yo gula tanya ke panjenengan tabun segelan ni kapon lengkap ni ke depan okor di nembian beda si bagelan setengah. Jongok ngalaki meteran mari. Niki tabu niki cak terlalu susah mikirin tabu. Kina bagi asegilanu teretan segilan karo. Mak posang si alaku ke boro ke timur posang si Arya arwah duda mah segilan. Kina bagi jawab pekompak tabun manusia bi tabun kecer rajaan tabun zera. Din kecor aja tabun gak arwah manusia ngakan ni paling banyak ni pak bereng. Kini kasi noro tahlilan saya tak pati maca karo biasa. Gula sompak gula ningali gila aju toju punya sengitek badan budi. Are mun tahlilan ngitek kieu berarti dia. Badan apa sombong sing ngane. Teng soro masuk suap gua. Itu apa penyan gula mak wap masuap. Masuk ka songkan gula songkan. Songkan apa? Kayak sengkai jadi ya. Kina bengki, aduh, tenglayo sini buat ceteritan masya Allah nunduk husuk, tahlil, selain pakai pekan kuni kau jun kebobo ngak nekak, tenglah tu nik, selain karo husuk atu kini kenyap cap
kudu ngecong wajuilen beledang gitu. Tedung. Aduh, leso ning alengak nik. Kebadan apa sobung? Tak pati kenceng nyari barokah. Nikah kula sombek nikah tinggal mare doa kan tedung nggih mare doa nase itu rokok itu napa boleh oleh kan sebeda karo sepakane beng karo doina anu ngak dumar karo tera deh terus ya 2 ki ya ringan onjengan 1 sepereng 115 gemet bi beledang gini ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh jak tabun manusia asekila nu ning segelan sapeh bi manusia rajaan sera tabun sape tak tahu belengen teritan kina wengki ngah kan sesak karua orang sape karo lain comboran karua kina wengki banyak de sape karo aduh sobung nih sampai ntar ke tuku perajangan pas ngucap beliau segadon beda sobung tak belengen sampai nyaman sampai karo apa karena urusan rezeki seneng luar nih saya ngatur Gusti Allah wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fil ardi mutlak mungkin dia bedeneng bumi rezekin bajan pangeran kau lagi keluar usaha, lah cukup kan nih kapon. Kina bengki, ujangan belengan urusan kenikah. Bobeb kula terus dadi orang soki, aduh orang soki tak nyaman. Ongguan nih kak, orang soki karo ki egleburi maleng. Kula tanya, mun egleburin maleng, saya napa punten? Tak saya. Boleh tanya kembian maling antara kering soki apa antara kering miskin? Ring soki no kunai melulubi maling karo deritan. Mun ring miskin ya Allah mati di maling koceng tak pernah jompan. Jangan tak ada. Engki, bunyaman ring miskin karo. Sobung na panatenang odin kepangkin bi reng pan mapan ya cek rudino reng miskin bisa ya cek kacekan nolongin masjid nolongin pondok ya cek acabis ke kiai kahabe paron reng miskin reng soki ledak kira boron reng soki ini kata temun nabi para penipu karu antara reng soki apa antara reng miskin reng soki, reng miskin tak kendai penipu. Ini mabada reng menipu antara reng miskin, ketipu tibi, tercorok. Engki na engki. Jadi reng miskin saya napa punten? Saya, lagu le tanya gembian itu agin terus jadi reng soki napa reng miskin? Lah, ada gagal gini. Seorang berdejazaan dari kanjeng Nabi dari kanjeng Nabi biku le jazaahin gembian maren seporon ngaco baca agin kada Tuhan kanjeng Nabi Allahumma nikah apalagi nih Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin ya Allah kula podi dalam keadaan miskin ya Allah pasabu ngomor dalam keadaan miskin dekireng miskin nang masar pamolong sarang dan gula ya Allah Tuhan kanjeng Nabi mate odi miskin ngereng saya siap jajaan mancing ya mana cak gula tibi kita apa dengan malaki ya sini cak ngandeng miskin mate tretan orang soki mate yang ngok soki keng karo aku nih leburi maling tak lebur lagi reng miskin karo mun saren tak nguncila ngidu sarung guan nih gini bengki mun reng soki al gemetu gemet dah sekali gini bengki ya Allah ternyata reng miskin nih kasai sepenting remah asokor ke Gusti Allah tuh malarmu kebulaban panjenengan berarti orang si asokor ke Gusti Allah
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Ini kisah pertama, ini kisah pertama. Yang kedua, kortretan keluarga ini kebun Gusti Allah baringin akor bunyaman nih kebun nyaman. Gini lagi, mula namun beda orang karon di logika, di pikiran, semua itu tergantung pada uang. Apa kata uang? Kita uang bukan nomor satu, tapi segalanya butuh uang. Ini kabi gule jawab semakin terdekat. Jawab gule tak apa tiba begini ngaki gini kebun. Nika songo diketok kapi gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Beengki jet lakar, sudah jet puto besegeng semoran, beni nomor satu ngurusan dunia kan. Ya benih. Orang soki karo jet lakar kelar melegasor geng tak kira kelar melengit deh. Kira begi. Kula mereng nih kita abit nang situ bondo kasak beda ganjana. Bela gula nih ngobengin kasor kena kasor melolo sebidak juta. Kasor sebidak juta. Keng tak ngide dedung ke bayar. Kina bengki. Baga bayar apa? Orang soki karo kelar mele mobil, kelar mele sepeda, kelar mele compok, keng tak kira kelar mele selamat. Kina bengki. Bah, korang besen namun mele selamat ke. Kina bengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangki jat lakar wanu be pundi besen ni ka saya iya nyaman abangun compok pemapan kage compokan orang soki kelar abangun compok keng tak kira kelar abangun sakinah mawaddah warahmah tak kelar kurang besen gini bagi lu caringannya tan orang sebeleng soki semakin paling ruwet tretan gini bagi saya paling ruwet boleh ni ka orang miskin saya tak tahu syukur. Boleh tanya sama Ken nih kak, badan apa sobung orang saya tak tahu sekor nyaman besaron. Reng bini kaya nih kebiasaan reng bini nih kak, badan apa sobung. Makanya gue tak bini reng kaya. Entah kok seroy meloloh. Gulak kor-koran kak, ya Allah, waktu tangke melemas. Engkau biler ya. Makanya ngastet ini kayak ngojong nih, songkon banyak seberot bapak. Seroy meloloh tak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya enggak dari terus saya gini. Kone aki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulanya tadi orang karua cokopon korlaban Gusti Allah keluarga paling terentem nikah busai bon saya saran. Anak norot, bini nikah adukung ke perjuangan, nyaman gini kapon. Kina bengki. Mundeng bini solehan nikah teretan muna seroga lagi negara de remaga mangkok kundi kelengan karit kak tarap alhamdulillah. Saya laki ngucap ya Allah le, tenang. Dua akin bingkok Gusti Allah le, mencerita apa ke 2 tahun jadi. Langsung bentong saya laki. Ini kecerai gelu selake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya embian pak, embian juga engkau tuh bisa ke keluarga kering bini karua beratin. Mau embian ini tergolong orang-orang al-kerihu sereger Ya pemapan di bini kakek. Seporan boy, jangan dengan doi nak aduh lah tahun neng. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nongkrong bini golok, corne ke kapi, mak repot menjelong. Tinggal lebih bini tak benda ya ambung. Kita ambung gada lah. Bada orang laki cerai tanda benda bini. Marang kau tanya ke binian, bada yuk. Lagin siapaan ngacung. Muntem mau marin cekel yuk koroyok pasal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bian roring bini ratin bini nabi bian tak iba glowing rosak bian cerai bian. Lagi na bengki. Bian wah no beb si bini ini komentan si mapan ba iya jet lakar mun lah mobil karo jen larang karo prabet na jen larang gi.
Jon mapan ni jon larang. Mun beli sepeda pancal karo ambian ya ita ada perhabatan na karo bon makai jemur ta arap karo tan. Selam mangkin nang songai ta arap karo. Eki na wengki. Lamun selarang enten beda perhabatan ambian teron di reng bini ratin. Ya rabat Pak rabat melaki sikirin care pemapa. Hembody. Ini kan enten saya bini ngocak Mas melaki hembody Mas aku pingin mulus. Ngucak si laki, tahu saya body le, cukup minyak nyor, insyaallah glowing, ya ker munda iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebini minta bedak, tolonglah Mas, bedak Mas. Mun tak kelar ke Maybelline ialah ke Pixi, tak keluar ya ke Wardah, tak keluar ya merek ke bedak. Akhirnya tahu bianten. Mun gula tahu ya dengan cedot melawal loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kebahan tak usah bedek lek. Cokop kapur ajaib. Anti ngerenge ku. Buni kun ambung jadi ada mau burca mun ngahir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kon, nomor 2 korlah bula bener panjenengane paringin keluarga. Nika Pak akor, Pak syokor ke Gusti Allah. Cokop nika saya pun Pak. Malar muki rezeki agina ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Senomor delok nikah pakuat kelaban ibadah. Senomor delok pakuat kelaban ibadah. Senomor delok nikah korla bula sareng panjenengan ibadah. Sebeda nomor setong. Soro bejeuna salat aso bejeuna ngaji bejeuna alako ala senomor setong ibadah penomor setong ibadah ani kamun bedeneng ada banyak barokah banyak hungana banyak barokah seboran nang kenang nagula ka sya taritan mun salat subuh seboran mun salat subuh karo ki beda setong daerah ka sya daerah gula mun salat subuh ni dari pengimaman sop pertama kedua ketiga beni genteras sampai jalan bungembung ka arwa taritan tadi orang sekali sepe nang nagula ka meneng ka iya alhamdulillah padu bae iki iso sama lo lece ibadah tak ibu nomor setong susah melo ribet ni ke nomor setong solat nomor setong suruh solat sakit tang sakit tang aku lebih tak kelar ayo jak solat teng mulai bila solat masagian tengah sobung si masagian tengah ni ke bini ni ke masagian tengah ongguan ni bini saya masagian tengah haram beni solat korlampian tepak solat tak rukun tepak sujud tepak tak kira sagian teger dia ongguan lemun bini gini kan masagian tengah ternyata ongguan kulan di tretan karo sampai operasi tengah sakit gula tanya gara-gara solat beni apa abini gua bongguan ni kasih bedek karin jam karo mbian yo jam dulu tak pati kenceng si atelur kar kita telur lagi lah ada cuma telur nang tetanggen nah bisa reger ya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi terakhir ibadah benomor setong kini kerja bon ala kok Gusti Allah bon mari sini kasih lain noro aki noro bunte selain ngiba seneng ngiba bunga ngiba barokah ngiba selamat malar muga boleh sareng panjenengan situ jaya rezeki yakin amin Allahumma amin Allahumma. Saya terakhir maca doa recep areng bareng sareng dan kula siap jamu tak ranjing sing ka kula siap ayo tanang angka doa tanang angka ayo angka tanang angka cak kita ki jadi kelemo ngebeca jadi taron sebiasa baik bahusuk saja toro gula beranyeng bahusuk semakin bismillahirrahmanirrahim bulan makin nika bulan istighfar maca istighfar nyoon sapora ka Gusti Allah nang len bulan seta pongkor bulan sareng panjenengan nika banyak geleroh banyak salah nyoon pangapora ka Gusti Allah malar muga keterima bismillahirrahmanirrahim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah waghfir li fil ula wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya ilahana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana warhamna ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya umdati, ya uddati, ya munkidhi min syiddati wajjahtu laka wijhati ajil bighawthi ya azim ya Allah wasakhir al asbab wadhallil as-si'ab waftah lana al abwab bin nasri minka ya karim ya Allah ya Allah ya Allah warudda kaida al-kaidi wa kulla taghin maridi wa hasidin mu'anidi bihaqqi sirri tasin mim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah mular muka kita terima aban Gusti Allah. Dan kula mun nabi berdajak kejak setelebat seboraki lagi. Ambiane poci yakin nabi kula mular muka setaje tusan seborawan Gusti Allah. Sekadin toh sausa pemator wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.